الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Itu sa pagkastenang tibisyok tukuituinin. Si elet yan ay isa pajarmian. Itu bisarahin naman bisara kung may kemudian sa agama Islam. Bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ang si Muslim. Yayin mamapasan. Memunglewan atau mga nanduse yene duse tibitihinang tibi aban elit isa pisok pajarmian. Yene sambahan si waktu ketinggihan tibi sambahan pajarin samian. Umus dusa ine. Dusa ine. Weston ka ang dusa ine yen. Dusa ine yen. Dumen dusahin kemon inanan. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Le sambayang le. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niyan ine. Bisaranen. Malam tu'ti kabiratan wa dhalika ad-dahra kullu. Wa dhalika ad-dahra kullu niyan kulla Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangpen pain leisab dusehin dumen duse hajje. Dusehin dumen duse hajje niyan etinen yayin inanan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Amban kitewi yene bang niya dusa tehinang tewi paghangkan tek kasambayangin yayin magkaala yene duselay yene sambayang tehinang temian. Malam tu takabira bang duban pen hajje pen dusa hajje. Nus sualin tu bang dusa hajje ine pangalayahin ne may kapuntihan sa agama Islam. Ine pangayahin ine panamuntawiyahin niya ang supaya tahala ang bangkit tawiyene do sa mahadyahin. Ubus ine pangalayahin tiya bisarahin sa amian bang dumendo sa riki tiya uruk sambahayang sumagawa bang do sa hadje gay tiya uruk sambahayang ine nungoso aniyahin dembuwa do yene do sa mahadyahin nungoso aniyahin yene taubat tuju Tuhan kami Rabbul Alamin. So nagtaubat tuju Allah subhanahu wa ta'ala bang do sa hadje gay tiya uruk sambahayang amban sabay do sa sambahayang elek sambayang pisi, elek sambayang samian, sumagawa. Ina mekedoyahin, yene, taubat tuju Allah subhanahu wa ta'ala, bentel bisara, sumiri nihengan, ubus tinubatan sa amin tuju Allah subhanahu wa ta'ala, kung sumedjere. Ito hadisin, amban hadis si Muslim, niyan araw riwayat, amban si Muslim, amban hadis Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Resulullah mereka pengtirian sa agama Islam, niyan al-adhkar al-warida para salat. Peniya husuin sikitabi atau mag-alamat husuin, mag-alamat sikitabi. Niyan niya husu tibi sa waktu kita ng bahayang tahatiran si inin. Ine. Fainnahu mimma yu'inu ala tathbit niyan suway pinne awet hello suway pinne kemon me kizikir-zikiran atau sasabutan pinne tasabut yene si puas ang bansang bahayang subay pinne hinangon bi insan bahayangin niya lu kitab-kitab payaman tagisadok bang niya dapat etinen bisan nagay taduti kemon subay piyusin na pagkasunna sinakikitaban na pagkeli urusuwa si niya mukhtasar kitab diki-diki hindi ko bang sinasabi subay si tusi Saudi Arabia niya pinne sifat Salatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yulu kemon kemutak na binasali ang bantakbir sampai salam sampai umus kemon zikir atin ang masalam sa amin yulu kemon kompleto bisaranin yulu kemon sa amin bustan paghinangnen ito bang niya dapat subay pihati ito kitab to bang kuing bustan kapanambahayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang ina binasanin puas ang assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah bang ina zikir binasanin sa amin nalang sito sumagawa edjian TV sumagawa etinan mian bang niya dapat mian balik TV yene me zikir to dumen ne dalam sambahayang le sumagawa puas ang bansalam mian amanag na awa puas ang bansalam bang ina binasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsunusunuin sampai pisi tasbiene
niyan sempudok siyamle sampai ine puas belay sa amian niya alu si bisara sifat salatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'lu bisaranin sa amian yu'lu sa amian bustan paginang dan bustan binisaranin na ito manusyain bang ng bahayang bang tahinang na sa iyen yene puas aman sambayang na ito magtanda sa iye yene pagsambayang nen dalam kataliw tuju Allah subhanahu wa ta'ala atawan niya lai kataliw ne yene sa pagsambayang nen payaman tabi si ko ito to si Saudi. Tu si Saudi pemisahan tu Saudi kita bisi aku tu ban Saudi ban Riyadh. Dia na bisratero pintas malasin duele. Si naguwa et katikite tu. Pagsalam hajjay imamin assalamu alaikum pakanawan. O assalamu alaikum pailang sa amian magtos pe ublong na manus keka ng ban manusia pe ublong na gana kita ko ini binasarahin. Dia katuhan ko ba magkabasasalam bang ina sa amian si naguwa ini hawa pagdiri ng sa amian pe ublong na pe iti rin nga talawan bam tek kas iya bang ubus adja patek kas iya bang ubus salamin sa amian megubas na tungan na ito ko bang tungan gana binasa gana mag-istikpar gana ina sa amian tahala na sa amian ang panambayangan ne na ito manusia sayin panambayang nen na dental bisara gani akhusu ne tuju Allah subhanahu wa ta'ala iti rin gahagaan ne gahagaan ne ina hinang nen tuju Allah subhanahu wa ta'ala sa amian na wito dembuwa ang panpengedoan tabi sifat manusia hap niya sukune ate niya khusune tuju Allah subhanahu wa ta'ala bang iye yene ng bahayang pag-ubos salam sa amian tukid-tukid ne ataw turuto rembuwa sa amin ene zikirin ang ban pagzikir ataw pagdua sa amin ina na binasa sa amin la ipuas ang mansalam lay man kini tahala ataw ubos ng dua man kini tahala ang ban pe ene parambayangan ne bang ubos niyan. Sumaguwa, pag niya man ke sunod ng manusia, sayan kahalanin. Kwado yan, may 10 minit do sa amin, tinen, tigil sambayangin. Bang tigil peren hayat imamin, kwado yan nandal, may 10 oras, bagi lumuwas ang sambayang na sa amin. Yan di, pagdiriinin. Nini yan sambayang TV, sambayang lay, may kimutin sa siyagam Islam, yan itanda ang mandambu ang manusia magsambayang, ga niya husu nila ay ato ga la ay husuin sa ilang pangatian ni si waktu magsambayang sa amian si waktu yan magsambayang sa iyan pagsambayang nen ga ni bisan mungalawan na salamin dok ene tag-istigfar tag-zikir pamasayat kursi pamasayin na kululawahad kul a'udhu birabbil falak bin nasamian ubus sampai dua kaya mo na sa di magtutulay ga hetinan tembus na doa ni sambayang nan dok may bisaramian nito dambu ang may alamat gaani husu ne si waktu ng bahayang yene manusia kwe yene sa ikahalamin na bete pong tanian sa agama Islam taman niyaan yene tagnatag na answer si kitawi yene pingasuante bang ine sababan pili husu tandiram sambayang niyaan yene tabanen pulang maglabi 10 20 sabab itin tibisrate niyaan mangkin tedo ti husuin si waktu kita binambahayang atau paharap tuju Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon nang tu sa 10 yene 10 sabab tu niyan banggene tedo ti bisamen kemon dumen sarat na tutu kemon tenu tuminin. So alhamdulillah bang niya pinte bisan lembu dua telu samian niyan si waktu kita binambahayang bastara hajja te pili si yene memang ko ti bisrat bilay si hetinen lepas sembahyang ten bisipi tepili na sa amin sine dunya tebi na etinen pinnabi te Muhammad sallallahu alaihi wasallam niyan si sine ek kami manusia nengge magsambahayang sumeguwa ga niya tungbas ene tenggene magsambahayang lay melingkan luug duk pekeng niya isab na manusia magpepuase gani atong baspuaseren melingkan lekkak duktugtu tedo den sarawan ine sababan penenggen na magsambahayangin dumen khusu tuju Allah subhanahu wa ta'ala magsambayang den duk sababan pemuaseren etinen dumain mua sa inuruk ine sumegwa pwede bisraten di etinen sinandalan den teugtu hadjaruk lekkak tedo den gani atong basaman Allah subhanahu wa ta'ala kapan demikian sambayang ine pekeng hadja samen tedo den niyan pekeng sinangot sumeguwa ga niya tedo tungbas amban Allah subhanahu wa ta'ala
si waktu sa nambahayang tag-sararan dumain sa bahayang din inek karna kataliw tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tabisarahin ayat Allah subhanahu wa ta'ala hin kad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Yeruin bang manusiain magsambahayang karna kataliw, yeruin masaksesin numamot magdilam sa pagkain sa bahayang manusia sayen sumeruwa bang manusia magsambahayang di kataliw ganya tumbas na amban Allah subhanahu wa ta'ala melingkan itinan tekeng mian tekeng tamanan tekeng songot sinongot sa mian magtamba-tamba sa tekeng ng ganat doon ni kahapan amban Tuhan Tebe Rabbul Alamin. Si kedua may keputin sa akong Islam tabit na lisag ng buwa kulang sa 20 minuto sa ako. So may magmapkam bisan kay umos pawos ko itinan pataman kiti bisag lisag ng buwa pipinit enuko tebut tibi sa miyan na itinan bang umos alhamdulillah na sige umos na peku-peku tibi sa Allah subhanahu wa ta'ala bang pain niya itinan paglika ti balik at tawanin sige tibi sarako na kuro niya itinan kikuruhan tibi niya nene me real gurulu na ikaulaman tibi lu itinan me saban kiti balik ene si pasal pelihalan ene kahalan itu umos si kedua sara si kedua niyan lebayan amban itinan niya khusu tibi dalam pagsambayang tibi ene pinne daqul mawada wasyawagil allati tasrif anil khusu wa tuqaddar safwa. Itu may kikahinang bang kahinang tibi ito bang talbisara bang pasak sikitibi yainin pinte mga an yene khusu tibi to Allah subhanahu wa ta'ala. Yini mga asan mga an yene khusu tibi bang umasik kaasekan sambahyang tibi yene wa may parkala song tibi sarato. Nungus inin nangkan dakit tibi hetinen ni an angkan itu bisarate bi duk insyaallah kalian tibi. Hetinen pen bisaranian pen dapul mawani wasyawaqid allati tasrif an al-khusu wa tuqaddar safwa. Hetinen sumegu anante kemon mekedimbang kitele dihelu amban pagsambahyang te supaya kita nian usuing gatal amban kita supaya itinan si bangdelan buhayin tinong tamanan tinong nga sambayang ten supaya eliante atau supaya nian hap sambayang ten nian dehel amban yen anante yene ganta song tibisaratu dehel amban sambayang ti atau eliante bisamian kaysa dehel amban pagsambayang ti supaya pente gay bekat gay kita si waktu ng bahayang supaya kita gay etinan pinda yan na sambahayang tan dipinda niya tan di izaratu ma yushghil musallin al makan bang niya alai si yene si tempat pagsambahayang tibilay pag si waktu kita ng bahayang nakapinda etinan pikilante nakasasat kita dihelu amban ka panambahayang tibi sumay anan tibi lesi makan lay niyan sambayang tibilay bang niya alay pente meke pagpayanta sa amiyan duk kita sa amin kahalanten sumegu anante atau sumegu eliante dahinang tibi atau damo tibi sa amin si dialem sambayang tibi ino pamanin tinibite Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma min imri'in muslimin niyan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si sinasine niyan amban hanggang suwepin bang niya sa amin na si niyan ene pagsambayangan na sa amin si makan niya hetinan may kepindaniat meke niyan sasati sumagura daw upayaman yene makan pagsambayangan na supaya iya gay hetinan bekat niat si waktu asa pagsambahayang niyan awe. Paman check nero hello. Insi Anas ibn Malik qal. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aban si Anas ibn Malik qal misara si Anas kana kiram niya pain hetina dembu pain mian si kiram hetina kiram dembu pain mian kana kiram hetina pain si Anas ibn Malik niya pain dembua
niyan ini bito, niyan kapanyapan po si Aisha radhiyallahu anha. Eti kiraminin, niya pin kiram, kiram, niyan, heti kiraminin, yan pin ne, bangko tu sikite, niyan eme sitara. Ini pin sitara bang sikite bisiakan, pagi sitara tu sa Arab. Kultina kaya katawa ko kultina hato sa amin binitag si Melig sa amin kultina hato. Kaya biru ko tawa ka katawa ko bang tumbi ko kurtina hato sa amin. Etin Elig. Ini ala Elig pinta semek si waktu Aisyah radhiyallahu anha sa amin ni ala Elig sa amin ni siye. Etin kiram wakil thawbun mulawan. Etin nambu sa pinhati kirani kiram. Etinen ni apin ne puaisa semek etinen ek ke kolor ne. Semek ek ke kolor ne samian. Nubus ini na gaya Aisa ene pe tu pinta sikite hinang kurtina wa de samen silumade. Silumade samian ni terno de kurtina samen le si tiju atau sedang ke pakuma samian. Wa qala laha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Si waktu takita wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam binag bisara wa andana Aisha. Ubus pin amiti ay azili ananun pin yan pin open ni Aisha ene kiramian ete esem mek mania inu mian e kurtina mian yene mian mengarakan mian atau mania kolor mian amiti pin amit ananun pin ang banaku ananun pin ang banaku pa innahu wala tasal mian begge bangku pin na ng bahayang si pin na tigite ko atau git hala pin na man ako atau makibimbang ako pin na si waktu tigite we ko ene kultinano pin na may kakolor na yan atau kultinano pin na media ene me markane sa amihan me gay pin te me kirimbang be ngayon etinen dakli nana no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumatri kur andanya na yan luma ne luma no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pag andanya bigirangin sa amihan ay media kapanyapan na miyan ene Aisha dinakwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inanan pagpin nebang kupin na ng bahayang megasasat ako pin na ng tigite kupin na yene me semekian atau binita doon sa amiyan nayen niyan angkat na sikita tagnatag na sumegua paman tebi check tebi raho bang niya alay sedeluhan tebi sa amiyan ganta mekepinda etinan pangetian tebi atau riat tebi sa amiyan dati tebi ng bahayang samantara dik anan tebi sa amiyan Tigayan, bentel bisara bang niya alay sa iyan, makatahala iyan ikatalaw sambayang tebi, ine etinen tandaanin, tahala niya lepas natin bi, tepi si iyan may klole, etinen magindain na sa amiyan, payaman tebi, dumen na tebi etinen hinarapin bi, tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Umus iyan. Pesuno, hadis nga si Rawah al-Bukhari, etinen hadis sahih bisaramiyan. Pesuno, Allah yusalli fi thawbin fihi nukush, au kitabat, au alwan, au tasawir, tusgul musalli. Dinakit ibigay ng bahayang. Ito yung makatala khusu tabinin. Dinakit ibigay ng bahayang bang niya semet tabi etinen tege me sulat sa amin tege marka. Etinele me sulat sa amin duk niyan marka niya to sulat ne duk ek ka kolor nen. Eka kolor semekten betinan iglap atau maginda sa amihan kolor bajutan bisemekten bisamihan pagbayan tayan asal kolor le asal meke etinan meke ano meke bimbangyan niya atau pangidan tirisok tutik sa amihan nus niyan tibisara wa Aisha radhiyallahu anha ti ani sa etinan shahid nen Misara niyan Aisha radhiyallahu anha anda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina bisaranin. Bisara Aishahin qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi khamisati dhat alamin. Niyan فذهب إلى عالمها فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميسة إلى أبي جهم ابن حذيفة وأتوني بأنجابية أمس فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. Niyan nagsike. Negas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinagtitibigay ng bahayang. Duk semek ek kolor na duk ek kasulat na sa amin magindagin sa amihan
pagkaina may kalimpangyan ni atri. Ubus, pina Aisha, anda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan buah pinel leoneng gani Muhammad sallallahu alaihi wasallam niya an qama Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi khamisa etinan niya neng gani Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk pagsemek nen yene semek niya kolor ni. Eka kolor ni samian. Khamisahin wa huwa kisa mukhattat o murabba. Etin eka kolor ni samian. Eka sulat nila irita ene semek no man bayang niyan. Umus pinayaman we na semek yene niyan si waktu usang bayang pinayaman we na semek niyan. Napagpayam na samian ine umus sa sambayang asasayan bustan kolor semek eka kolor ni samian. Umus nagsekeus ng bahayang, hindi, ilingaran na ng sahabat nin. Pito pin na ka, mga sahabat ko, daw bipin na sa nag-inin, doon bipin na pipo si Abi Jahal, may tin ng buha, ay manusi sa amin lai, may telbisara sinambiyan, pinagsambi. Ubus, buharong bikupin na bianjabi niya, biambijaniya, hati na bisara edislay, niyan buharong bikupin na dukiyan. Ine, imbijanialay, yan pin na buharong biku semek gana ine. Gana ako pin na kolor ni samian. Gapin na kolor ni samian, ipin na buhong bitis luma ako, sumigo abang semek pin na eka kolor ni, eka lon ni, eka samian, sulat na eka markane, dapin na buhong bitis luma ako pin ni samian. Pagye bangko pin na niya semek tute kita ko si dalam luma ako si waktu ko ng bahayang. Alhat ni pakala niyan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innaha alhatni anifan bisalati en sini ipin ng bahayang ko samian pinatikite ko sa mekin diat aw ila si mian sa panambayangan ne umus bentel bisara pinne meke sasat pinne sa bahayang eka markane dinak moy dinak inedonen pinne buharum di ko ambat yene semek magana kolor den samian pegge pinne mekine mekerimbang ekuhin pinne atau mekesasat sembayang kun waktu pinne lihat kita ko semek samian si waktu panambayang ko. Ubus mekapotin sa Islam Eliantibi da pinne kam nambahalang Allah yusalli wa bihadratihi ta'am yastahi. Dakam kaya kita makasali ng bahayang, pagkaiyan man kita ng bahayang, niyaan umus si harapan din niya pin kinakan telis-talisa bihaplesanin. Umus bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata bihadarit ta'am, rawang Muslim. Bang niya kinakan lu tebetat, umus lu kita ng bahayang, pagkitetabi, atau telis-talisa bisamian, di kita makasali ng bahayang, pagkaisalat ini. Bangkit ang alam mo takbir Ihram Allahu Akbar natapi na pinta do pa masinulangin dulangin nalam minukne niya pala pugad ang bandiata ene kinakan le samian hap na kinakan natapili sambahay at tapili ene ni atong sambahay si ene ni kinakan le nahangkan pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ananon bi dakam mangin daro kam nambahayang bang ni alam kinakan samian talis-talisabi hap nen sumegwa man naro kam dehelu mangkin mangan, amangkin kam ng bahayang, pagge bangpin na kam ng bahayang, ada kam ng bahayang mong sayin, ni akinakan la ihetin ng talisabi atau tikitabi, umus, niyan pagge makipin na si, makatahala pin na si, yan na kuso dito jo Allah subhanahu wa ta'ala sa waktu ng bahayang, edis niya naman si riwayat naman si Muslim. Umus, pesuno, diritin haja bisrahin, Allah yusalli wa huwa haqin aw haqib. Dakit ito yung bahayang pinne ulama ito dakit ito yung bahayang bangkit ito si waktu si kahalantin bi la shakka anna ma yunafi bil khushu' an yusalli shakhs wa qad hasarahu al bawl aw al gha'it dakit ito yung bahayang subay manusia ingke ng bahayang bang iya pinne arak mange duk arak sungi ito bi asanan si kam kepungtiran sa agama Islam. Dia kita mencari sandal. Dia kita mencari Allah yusalli wa huwa haqin aw haqib.
Hakinin yan magsandal mange. Us hakibin yan araksuy magsandal sa amiyan. Gay, pamagasan niyan na Rasul sallallahu alaihi wasallam an yusalli rajul wa hakin. Pinangas kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang bahayang bangkit arak mange ataway sa pinne duk arak sungi sa amiyan. Ubus la salata pinne la salata bihadri ta'amin wala wahwa yudafi'ul akhbatan. Jay mansari kita ng bahayang si harapan ten kinakan atau ngarap-ngarap kinakan kung bisa nila lumian duk bang kita magsandal yene arak mange duk arak sungi sa amiyan. Hadis tu sahih Muslim natinan sahih hadis tu. Jay mansari sumegwa bang kita ng bahayang before ng bahayang supaya kay pinda tenen tepisi magsandal arak nangyelay tabi amian duk arak sungi elay tabi amian yan sambayang ten niyan sumegwa behel lu ambanien suwero kita tunay ten hazat tele mangkin kita paasik dalam sambayang Allah yusalli wa huwa haqin aw haqib etin ere magsandal mange luksan magsandal etin sungi sa amian sumegwa inang tro behel lu yan inanan etin mengene edulay me sandalan tele mangkin kita paasik dalam sambayang ubus Allah yusalli wa kad ghalabahun nu'as. Besuno dakit ng bahayang. Jay manjari ng bahayang duk makasasat kitiwi duk dani akusuin kusuk manusiain si waktu ng bahayang bang iya kinaru. Jay manjari ng bahayang ahin bang iya kinaru iya. Pagayine Prinsi Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza na'asa ahadukum fi salati falyanim hatta ya'lam ma yaqul. Pinsi Rasul sallallahu alaihi wasallam aban sa Anas bang pin sila dan buah ban kaam kinaru daro pin nakam ng bayang subay tuliro pin nakam dehelo hatta ya'lam ma yaqul supaya pin si waktu pin nakam ng bahayang keteuhan bibang ine binasabi di dalam sembahayangin. Netin bang kita ng bahayang kinaru-karo sa amin lunad sa kita pitotan atau magpigaran sa amin sa meheba basa ng bahayang yan. Nagkikitawan bang ina binasatin magkis apin tamang may pintanot sa imam lay. Nang kanan si impe legasan. Nabi tayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam gay kita di makasari ng bahayang bang kita bikinaro. So nagwa tuli raw kita ubus tuli. Hetin ang banggero pinte hetin ni apuro waktu naman kinakita ng bahayang sa mian tinaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yusalli pasuno dari bisara may kepungten sa Islam daki tabi ng bahayang helyan tabi pag makatala itin makangga inu tabi khusu tabinin bang niya alu Allah yusalli khalfal mutaaddis aw naim daki tabi ng bahayang bang niya alu sinaluhanti mag story duk out atau atuli nalu pinta in story usno ng bahayang napinta ng bahayang delo ban kitibi ubus nagdata kitibi pinta mo sina ko karam masjid siya pag-istoryahan din kalau magtumpuk-tumpuk lunak ini pag-istorya pagbisara sa amihan lubus pagtekatan ng bahayang di niyan sinambulhan di dai sinabuha di kita makasaya ng bahayang si Delluhan naraptan may mag-istorya ato may atuli sa amihan pagibang kita lay matiha masayat sa amihan matatan pisin mag-istorya arakala sampai kita mag-istorya magpinain pinabang na upama niya may tekis pag-istorya assalamualaikum sampai ikaw katagel misara kau pinala waalaikumsalam buruman kau berbusahin na dan buat tek banguan sa amihan nangkan bang kita misara abang kita ng bahayang subay kita gay subay kita patala aban masiyalay taggain na yan niyan magkasasat kita sa amihan atawanan aw khalpan naim atau bang atuli subay kayo harap-harap ka atulin arakala abang kita ng bahayang hirapkan tuli sampai kita tuli kita sa panambahayangan na yan hinarapkan sa yan gaya kita mencari paharap sisiya sumegwa hinang te amban bulihan nubus ng bahayang lain tuk na matulin sa amihan dah hinang te amban delluhan te sumegwa hina ng bahayang kita amban delluhan de sa amihan ubus te Nabi tayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tusallu khalfan naimi walal mutaaddith dapin nakam ng bahayang sinelluhan din sinambulihan itin yenen emotulila atau magisturila yeten hinara po bisami at sumegwa di manjari bang kita ng bahayang subay kita berhelo ang bansiyale
Pagkadok kita bigay lepas, yan ay tepine, yan ay niyaten, yan ay may manusia, tikitete, may manusia di sanamyan. Umos, ada mo insyigal bitasiwatil hasa. Miyan dati memang kita siwak tu kita ng bahayang. Siwak tu kita ng bahayang hangkan pinasunawa payaman tawi ene panambahayangan tandi bang hatul duke ko bisa lumihan atau manggaru kena alepin teleme dan magkasimbelya so payaman tawi di hello. Umos dapin nakam ng bahayang. Siwak tu pin nakam bang pin ng bahayang kam siwak tu ipin nakam bisi etine lero pinte mehiram me pegepeg sa men sime yene sime antag pasuran bilay gai subuhakan nil parang paymanon bi pagka makabisika makatala inuwi ipinne kusubi etinan ipin na kami ng bahayang pagila kami si parang bayangan nila isang pasusod niro pin na kami magpahit ato magkahit eneme miyan nganan eneme pagka may betul siyang pasuran bilay pagka pagkila gai pin nabihin miyan aman hadis Buhari aman Buhari magrawayatin أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدا tunan dinat kita peniaman dod hello before kita pasok ng bahayang paman taro banggaru ke pinta ni ala ipinte ine seggit atau meke ine meke men simbol si pesuran tele bangupama niya daro kita naman sa anan tarahu ine meke simbol samian tagyaus kita paghangkan kita ng bahayang nagana hinangte. Sinaguwa bang makin na anante magtipi raw atau magtipi raw sa malayo kita ng bayang na yan duman bata sa bahayangin. Sinaguwa matala ini husu te dalam sambahayangin sa amin bang si waktu kita maghinang makin maghinang bang so sa iyan. Ada muli sigal bitasuat il hasa at tinanggay kita manjari makin nabipay betuhin atau taggihin si pasuran talibang si waktu na kita ng bahayang. Nayan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si dambu arela mian dati o pinne makin ne pinne yene mian anan mo amban atag pasuran mo pinne betuin so ne ko pasusud dai pinne ke pinne makasari sumegwa in kunta fa'ilan tawahida bante o pinne itinen maghinang hinang nuyen minted di hadja itin atawanen gete ko ng bahayang itinen hinangon ni anan ni andang inegan ta meke meke mian simbel si pasuran mulai samian bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umos pasuro meke pungtil sa agama Islam ada mutaswis bil qiraati al akhirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awa pinne sumaguwa dapin mekam min ara mutaswis. Dapin mekam megina bito meg taswisin nakam nasyo. Dapin nagkaam mian ng bahayang ubos makasasaw pinne basam bili sinainuwi. Sinesuwe di magtipitlay. Kung hindi, ada magtaswis bil qiraat al-akhirin. Sali ito ng bahayang. Tinan ubos dinat titagay. Mian ine nasaw. Yena buk pamasatelay. Si suwete si tipitlay sa mian. Kung hindi, upamanen niyan sinasuya kung upama to kung anong bayang kayo Abu Manal o may mag-ano pinte kami abay kami ng bahayang numos salisay ng bahayang kami lepete ko Syria ro etinan secret gay pinapales si may arakat si Ketel ro atau si Kampat sa amiyan kaya masa numos Abu Manal pamasanen asal kinemot asal erhat pinte niyan makikelahin ko iyo sa amiyan napagi ako Bumuna sa bahayang pinte miyan pinapales, yesa agay magkakalibasahan kun pag-abumanal. Bisan pinte dan sapon sampai dembulihan kun magkitakala wa di bisara kun sa miyan. Luna ka Fatiha, luna ka ayat, luna ka tahayat, luna ka salawat. Gay manjari ini hilang wete. Pagay magkainihin, awa na bang kita lay, sumeguwa magkasasati sineswete man bahayang lay. Hitinan, ada mutaswis bil qiraat al-akhirin. Ini samian sumeguwa hadja bisrate yene mengge mekesasatsuete lay mian dukti de samian ara tikinet hadja masaten besaten samian mian bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala inna kullakum munaji rabbahu fala yu'dhaini ba'dakum ba'da wa la yarfa ba'dakum ala ba'd bil qira'ah bil qira'ati mian aw bis salat rawahu Abu Dawud
Kaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katuhabi pin ne siwag tulupin na kami siya ng bahayang kini pin na kami atau kemon pin na kami yan hetinen maku atau mo ngalingan tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Hetinen yan dua sambahangin kemon dua tuju Allah subhanahu wa ta'ala atau bisara tuju Allah subhanahu wa ta'ala samian. Nobus wala yarfa ba'dukum ala ba'din bil qira'at dapin nakambang kam masa luwan ke Fatiha luwan ke ayat luwan ke ini lagan tak binasa samian umus bang makasasat si sewe atau stipit ng bahang di samian. Ito yung gina kazari penagas ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam way kita penagas pegi sabab makatahala makangga yun khusu tabi tuju pagsambahayang tabi pahaswak tabi paharap tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Umus Rasulullah tar politipat pesala. Ito nan sempuk dambuan na po ito sumagwa magbakam mian gina teggel kulang sa ito mian alimay kayo umus ko na sa amin kemon si waktu kita menambahang may kapungtihan sa kami Islam di kita menjadi maghalengan etinan anan tigaraw paghalengan le tarko iltifat bis salati di kita menjadi pahaling ngala po takbulat ko rampi halang to sa wetan ato us sang mati pag niya yun manusia sa yen pahaling ato may ngulura sa amihan ato payaman ne di menjadi tarko iltifat yang kita menjadi hetin maghaling-haling sa waktu ng bahayang bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yazal Allah azza wa jalla muqbiran al-abdi wa huwa fi salatihi ma lam yaltafit fa idza iltafata insaraf anhu tamantir hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si waktu pen nakam ng bahayang o kam hetin umat ko bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala pinne paharap si yena ipun ne manambahayang tujiyan wawa bisalati ejen si waktu ye paharap tuju Allah subhanahu wa ta'ala asal benna ted Allah subhanahu wa ta'ala paharap tuju ye banggay pinne malam ya tabit banggay maghilengan hiti diretso pamayam nen tuju pasusurami atau watu inarap nen tuju Allah subhanahu wa ta'ala zaram wawa asamian umus malam ya tabit pinayaman ye Allah subhanahu wa ta'ala paharap ia tuju Allah subhanahu wa ta'ala mas labi Allah subhanahu wa ta'ala paharap bisa tuju iya malam ya tapit bangin pin negahit yang maghalingan sa amiyan pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paita tapat ayon sarap ano sumabu bangin maghalingan sa amiyan pamayam nan tu sinan buwa maghalingan pisi ibang pisi karon sa amiyan periyawa ubus mas labi ni sa pin Allah subhanahu wa ta'ala apin ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya Allah subhanahu wa ta'ala taamba itinin dan ambanan niya atau tahal ambani gaypin niya hinarap Allah subhanahu wa ta'ala atau gaypin nayaman Allah subhanahu wa ta'ala sambayang nali itin itinan amaran bayang lay bangsay kahalan nan bighalengan duman mataring ko iti bisrate niyan sa amihan ine Allah subhanahu wa ta'ala mas labi iye geruisap iye pinayaman we Allah subhanahu wa ta'ala bangsayan kahalan yene sambayang nin umus Adam raf'ul basar ila sama. Si waktu kita menambahang may kabutihan sa Islam, kaya Allah subhanahu wa ta'ala basa diata, jay kita yung makazari na ngilabo takbirat o iram matatan di peryata. Magdita langit sa amiyan. Gay makazari, etinen pinegas kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha kana ahadukum fi salah, fala yarfa basarahu ila sama. Si waktu pinakam ng bahayang, dan buang bankam ng bahayang, gaya manjari dapen ang katun di matabin hetinen mayan magdita langit sa amiyan. Ito nga kita manjari ko at besar dahil lumian bang kita si waktu kita ngalabo at takbirat o iram mataten bidirek sa wadya pisi pasurat di sa amiyan gaya kita manjari mayan tungan-tungan gaya hetinen maghalengan mayan paggayin dan buang banine makabasag hetinen ine kuhusuti bitu Allah subhanahu wa ta'ala bang direct hadya panayaman tibi dan buang pasurat tibi sumagawa bang etka panayaman tambi etiren ga niya bental besar gana khusu tibi etinen dalam pagsambayang tibi suwak kita paharap di Allah subhanahu wa ta'ala si kasampo si ke niyan tasuno Allah yabsuq amamahu fi salat do sumegwa gano na may kahinang sa amin suwet sara ato sa pinapihan natin sa amihan gay kita manjari ngelura atau mepa si waktu kita ng bahayang pisir luhante gari maginang sumegwa ito sarain asal pinatutuwa ito sa kitabi supaya kita hirang ano to gani ada buwa pagkasuti kita mepa sa amin pinaluhan wallahu alam sumegwa ito Allah yubassak
Men Allah yabsuk amamahu fi salat, gay kita menjadi ngalura atau mepa tisi men sewaktu kita nambahan perlahan tesamian, tegayen tenageson Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana ahadukum yusalli fala yabsuk qibala wajhihi fa inna Allah qibala wajhihi idza shalla. Dapain mereka mepa dakan ngalura sidel tujuh perluhan besok tu kan bahayang pegge ini ben malakhan pepin nekam pin Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa taala yu pin sidel luhan di pin sewaktu kan bahayang nag sikawala bang upama kita binansin mepa na tungan pepa ten bi okam ke mudun sa Islam hetinan tujuh ini ilai dia ta Allah subhanahu wa taala dia ta teman dia ta sudah go dembu amban pakadat ke pida samian ko hetinan mautin atau buki Allah subhanahu wa taala sewaktu kita mepa penaluhan tu samian na sa ikahalan den hetinan pinegas kita ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagi ko sikawala samian prepaan tele hetinan ene peluhan Allah subhanahu wa taala ge menjadi sewaktu kita menambahayang dia kita menjadi mepa tujuh deluhan tu samian pinegas kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesuno hinapusan den delong baik hinapusan den mujaharatu thawb bisala bangkit TV etin arak batang etin ngohap asal subay sandalan TV dia kita menjadi ngohap dalam sembahyang umus bangkit sandal pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makazali naga dapat siya pagi pinta asal mudarat upama sumagua bang sandal asal kita menjadi nakwa pagi dembu pinta amban pinta asal kot panasat tinan si iblis kita bisa sembahyang TV pin Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkit pinta sandal idza tata'aba ahadukum fi salati falyaqdim mastata'a ni anda bangtain nekam nambahayang umus batang ngohap kam sandalanun bi subay sige pin nak sandal bi bangtain nekam ngohap silam sembahyang bi silam menubi nian inin nian si dalam sewaktu kam nambahayang nian ngohap kam sumegwa falyaqdim mastata'a fa inna syaitan yadkhul tempengaron bihaja pinaruk tangan biyene behewin samian ng waplay tempengan biluk bukut tangan bisamian ene behewi me waplay mastata'a bang TGS bien tegepin sebenarnya dal pin suwaktu kam wahak banggay tempengan bibune pin bang syaitan pasik pinagdalam bisamian arawahu Muslim aban hadis Muslim bisaratu ito na bakit ngohap si dialan pagsembahyang te sumegwa tempengan terukbay samian supaya gay paasik si iblis at tawa si itanin magdalambay samian kinakahan kito Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umos si kesempu si hinapusa si diyan tepuas kulang sa duk tayo ada muli ikhtisar pi sala ito bang si kamle niya meke mian nuna meke plus tamerabin Abu Mana subay aksanante binin. Pina sumegwa pin nagani al-ikhtisar fi salat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-ikhtisar fi salat. Hetin ini ikhtisar hetin ko apolma. Sumegwa ukam kani hetin sinakam meke urung samian sa ako. Nian meke plus kamera bin pagitanon biko pagtega ani kamera ko samian. Kung ko Abu Mana bang ni along kamera no Plasun ubus dukto hatinan dukto kakang kumang kuingge. Gaban ato kamera ko abumanal. Sinakam mian makaya si katuan nur atau si Jim lu sa amin ano lu si Jim. Gato kamera okay ne. Napamante biye. Itu karu sabda mekahinang. Sumagu akaw ko ni anong bahayang sa amin pentel bisarang style ba ito panong bahayang to. عدم الاختصار في الصلاة اتين الخسرين اختصار تساميان بأن سوي هتيم هنون بسا سوي بين نكام جاي هتين جاي سوي بين نكام جاي مول ما سي وقت كان مبهايان كوين جاي مستن بمول ما تن بسوقت مبهايان تلانتن بي asal-asal nang kita binambahayang بأن سوي kita لما تكبيرة الإحرام تلانتن بي كو ete bustan ko bisran helumian tinambakan pinagtambak dia tak dakan tibi dihelo binetad tangan dibangin uus tinambakan dukkanawan uus diata ini diata biandakan tibi binetad tanganin sige pag nasinin aks opposite nen adamul ikhtisar fi salat
dinakit tinigay na ikhtisar. Ito ikhtisar le. Yan kung itinin inantanan asal suwe ito kinamaral magsidok piyong ka muna wala may kita ko mong suwing kahalan to ada po al-ikhtisar huwa an yata yadahi al-khisr pamante ka nakaro ko kada yang sarap yung kamong suwing kameranon kalumong ko pen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aman hadis Abi Hurairah naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-ikhtisar fi salat umus pen al-ikhtisaru huwa an yada yadayhi ala al-khisr itu pinagas kita wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gay suwakto kita binambahayang pagkay makatahala yan hetinen makatahala yan khusu tabito suwakto kita binambahayang hetinen mag-ikhtisar ikhtisarin asal-asal ko ito bisara kumihan tangan tembi dia tak adakan TV umus kita Allahu Akbar tangan tembi dia tak adakan TV umus benetab dihelu niyan bimang umus tinambakan do yan kanawan umus pagmasinin ko isab niya den buwan ng bahayang luune ke umus takbir luune ke ka upamanan pagtakbir ne binet tadwan pin Allahu Akbar umus tangan den bibenda tak dakan ne binetat sumegwa pila ta khisir ne ini khisir tu yana pin ne mian duwen bito ta sed di amo manal atau kada yang sara atau mian kada yang mian jim mian khisirin duman sed di ben okay tikaswa ko ne ngahawakan pinain sikite agene kita ide bagaimana pinha pun bang ini bisaranin bisaran siyakan sumegwa ini teluku ketuhan beru bang kuing ke bustan mengahawakanin samian nasayan ne sayan na bumanal ka atau ka ada yang sara atau ka tonjim ngahawakan heti emen ikhtisarin gay kita manjari ngahawakan si waktu kita binambahayang pinegas kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam heti ngahawakan ngayon okay ng style ka ada yang sarang style lebeng style heti nan inantanan we pantante tanganten sa amin deta sedite karuwe molma sa amin umus duman pa na bisad didiata si tinan ang bandiatan niyan niya ang bandiatan to lang patay ng kiruwe sa enutan tin khisarin may pinteng hawakan ngayon gay magkazari magmodel na okay say mauna nagaman te do bine tagaina tagaswa ko ya kana sa gan man sari gan ang kamera subego sayen mental bisarang hawakan nagaito na maghappen sige bisumegwa pemegesan nino Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sarain hangkan nakita bihitin haja inunan inangan binisara inakan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya sambahayang tinditinima Allah subhanahu wa ta'ala umus may pasuno khas sinekalahan sikita mekalahan tarkus sadal pisala gay manjari niyan sobra tahaan sendet tembi atau tahan pentalun tembi sewaktu kita binambahayang dan bu ampan pemegasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna naha anis sadal bisalati wa an yughatti rajul fa umus nyan pinagas wa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang kita bita sunnet tembi taha yene top tembi genis tembi atau ini dari ipin dengan tak panambang tembi samian puas amban betis tembi samian ke makazari do manusiain wa an yughatti rajul fa gay makazari si waktu ng bahayang binungkusan atau elekkeman pinnewe lenelwen ene behenen tati biyan sa yan explain atau apa inge gay kita makazari na ikilalahan gay kita makazari ng bahayang bang taha abadjuuten atau taha tobten puas ang bambetis tibi wan yugatti ang rajul pa dugay manjari itibi ng bahayang bang elekkeman we itibi ene mian ine beheten bisamian umus mian sualin tu sedikit as-sadalin irsalu thawb hatta yusibu al-ard ito yan umabot sa mekten atau bedjuten tobten sampai dia tak bulak samian niki kita manjari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinegas kita wa samian bang taha yan bedjuten bi atau sobra samian sampai bulak
labi ni Ted bang si umabot si Bulak, labi ni Ted bang si panambayangan ti bisamian, mian ina ito, mian naging makazari. Mian awe kada yang sara, si me kerel na situ khas. Sumigo bang si me kam me kerendehan, na si mek bila sa sumigo ata sa mian. Kataw matan lu si kaam, tinen kam me kerendehan as aurat bin kemon den, baran bin kemon aurat, mian Bangkok sampai tinen betis as sumigo binungkusan sa mian, dalam sara Allah subhanahu wa ta'ala. So bang tayo may kilalahan, gaya makazari. Tinen bang niya dapat tamanan dia aja manduko-duko taan tobin sa miyaan, makazari. Tinen pagsimekin, umus, waniwat ya rajulata, dugay makazari, elekkeman dehetan sa waktu kitiwi ng bahayang may kilalahanin sa miyan. Ubus to si mga Saudi Arabia kitiwi. Bang tet kahigutin mismo ako, bang petek ka asal geta sanda naggutin, lekkeman ko bang napusubo-subo. Yene, mula mata-mata pinain mipagwain, bang kite, bang ni pelos ang barluma hangagut ng samian. Na ito kay makazari. Kay makazari. Si waktu kita pa sa magdalang masjid, asal subay pagkarte yene, tob, ay nabe, pemikas tebhetele, yene sulbantele, si megwa, pegwa tebheten sa amin, si waktu kita binambahayang, tagayito bisara ni Bite Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang bandiriwat si Abu Dawud, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alisadal, bisalati wa an yughatti ar-rajula pa. Ito rin kita manjari sa amyan, magpatasin, magsiwakto kita binambayang may kinalahanin. Umus, duk, di manjari elekteban yene, niyan distimrar alad dawam, yene, ine, beheten siwakto kita binambayang. Siwakto kita binambayang. Hinapusan na yan, magmaksa ka, may kibuti sa Islam, niyan, tarkut tashabu bil bahaim. Sumegwa akitiwi, niyan, etinan tinggalan tiwi, si waktu kita bigyan ng bahayang, sumegwa kita bi panambahayang tembirumen ko bustan ene pelekku atawa pe mian ningko me kimitang binatang sa mian. Pakat na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salat in tharas. Mian pinagas kita bi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng bahayang si panambahayang tiwi si atas telungginis atawa telu style. Kaysa an-naqil qurab. Dinap kitibigay ng bahayang wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku abustan panambahayang ini. Lumen ko panambahayang ini uwak. Kuingga bustan panambahayang wakin. Sehingga piun ko unulat ko kambang kuingga wakin bang ng mangan kinakan na samian. Lumen ito ng bahayang sumisay misalanen. Etinen, gay kita man etinen sige patop ko sige nigtok ito ano to subay rusab inopen kamerahin. Dumen na ito, mga stelin sa amihan, subay inopen kamerahin sa amihan. Ubus, waktu ko ito ng bahayang, subay ko ang rapatsiya ka na kamera ko. Niyaan inabito. Subay ko ang ito ng bahayang, dumen ko bustan ene pamangan wakmen kinakameng gana helihan ne. Niyan, sige nigtok kinakan na sa amihan. Ito yung matalibasa na lakyas be. Ito yung pagrupo susud, talaga na niya, pintas salatan na sa amihan, gaya makazari. Pemegyosan kita, tarku tasabbuhi bil bahaim, dumain kita, dirakit hati ng tininggalan. Yene, bustan nahiatin si waktu kita ng bahayang, yene binatang to, atau menuk to sa amihan, tagdatag na, kwe uwak, anak nil kurap. Umus, si kedue, wabtiras saba, Yene, ng bahayang manusyain, kwe panambahayang layon, atau panambahang tiger. Kuingge. Gana ito mga alinade. Etinan wapteras saba. Si kedue, puas amban ko bustan wakbian. Gaya makazari, away kada yang sarako, gani atuma narete. Saya kuwak, demikian amnul. Sayen. Niyan wapteras saba, gaya kita si waktu kita peruko. Apa sujud? Wabturat saba tu ayu na sinur paano pamante ko anunen niyan yun na nagkamera niyan bustan ene si waktu kita peruko kan sin wabturat saba si waktu kita peruko buinin katet kita kutu si pasat peruko Diba peruko si waktu pasujud manusiain sa ito bustan ene kahalan din ine niyan bustan peruko pero pasusurin si waktu kita pasujud aban
niyan tasusod si panambayangante dumain pain ne pinegas kito Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko pain ne peluku yene niyan tiger atawa yene layon niyan ko hindi bustan layon imbang paano peluku pinerus kemon wa na tanganen pinerus wa na kemon tanganen sa mian dia katakan ko bang sengge mangkin akan ko sikam kita dong bisa subay na akan sumegwa bustan nen tinggung tabi kasi tinggung sa mian mian bustan nen gaya makazari tanganten hangkan kita pesusud kasi si panambayangante peluku te kemon perus te pasud kemon tangantene sumegwa subay patanggete yero hadja binektad terata yene bulak atau pesurante lay yene patanganten ubus magantag duk tamanan nen duk ene levelan tingi kasamian laus pegani aywen bineta dua na tanganen sampai puaskok ni sanen nei en pinne bustan ne pinne ko bustan tuluku ene peruku luku yene ni an ene me binatang mian atau me tiger me leon mian sayen tina pinebeta dua ne kemon tanganen sampai sipune nian nian bustan nen kubustan tiger atau kubustan lion nayan dinak kita bihatinen pehel yang banyak kita mencari sewaktu kita menambayang sayan kehalatan di bang kita bersujud tuju Allah subhanahu wa ta'ala sumego yaru yang hatinen tinggungan nen sayan tanganten di pagat tanganten di pinebetarin umus nian levelan den lesi di belan tingete dia mencari pinebetad tangan sampai isi kusamian hatinen kubustan peluku yene nian layon le umus وأن يؤتي الرجل المقام الواحد كيطان البعير ويطان البعير يعلف الرجل مكانا معلوما من المسجد مخصوصا به يصلي فيه كالبعير لا يغير مناخه فيوطنه etinan jay kita mencari tunggatan haja yan haja man niyan tempat penambahangan tanambuwa samian sumebuwa etinan na kita pindah-pindah. Jadi binisa wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinak kita ganam bahayang we yene panambahayangan pilihan ene me unta le atau me kamel le samian. Deke untain asal gen hala bang nani atag lumaan de yene hadjan pinuntun de le plumaan de le. Bisan sa amban tinang magaslungan asal siwak pusie mian mo balik pisi pilihan den pasek pisi yene pilihan demian. Dene haji tenuntun den. Nobus dia makazari. Etinan mian wan yutir rajulu al-maqam al-wahida ka itan al-ba'ir. Eka kita mencari pedagang kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umus sumegwa kita mian sedih. Etin ada kala nambahayang kita bang petek ke besulumate. Pentas me kesunat-sunatan du sulumate. Na me pardu hala ni sa amban lumate pinta kita pisi masjid. Atwanen Jumat pisi remua masjid pag Jumat balik lagi remua masjid sabi hetin nila kita nagpinda-pinda makan si waktu kita binambayan sa mian ayan pangandakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nobus taman mian dumay kepungtin sa agama Islam nagbisara ko asal ga na tanto niya tumadirane ko sa sambat kadang sara sumago asal bentel bisara direct asal dito melingka ko sa men explanation den sumegwa dayeg hadja bisara kung supaya kita umus na puas ang baniyan magmap kam tudyo ako magpapong ko tudyo Allah subhanahu wa ta'ala ikam te disturbo wa ko kakam te petuli etinen pek ng leka mengharap computer din dok inusan lekam meninggalan sa miyan kinakan bin dok lekakan lekam sumegwa miyan magmap kam tudyo ako bang niya alai etinen sala gayto mawa pekelebi na dani donbi bisara to tin dani donbi sa miyan sumegwa basta ino kwadyo lumabi sa amian niyaan bentel bisara inapule asal tahati wa ibidam buwa pong tinibi gated niya panganab-nganab niya si hantara hetin agam Allah subhanahu wa ta'ala sumegwa bilang hetinan sirikidigi sa amian hetinan pinasyaburan si baranku pangupama pinti niya alay magkamali asal masi pagkamiliin na daed doon bi dati maati ang bansita niya nung ako pangupama niya alay hetinan bisara ko ayat Allah subhanahu wa ta'ala dok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisara samian etinen na edin eddo umbi pagilahum bi en pagin masruin ubus pambanien kuasam banien nian may nagusikam dok yene bisara pagkisuan
si Kemon Muslim kim aban Allah dunya sampai magdalam surga tujal tinen mola si Allah kamat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.